Kubor ka Batisi TV. Lawan ra sepi da ka singam beats aqua na molai moro ha ka jingdap sunsnem jongka. Rengkat ka 3 Olives Restaurant M Crown Hotel Kendailat Shillong bat ka Orange Nissan Lone So Po Shillong. Wan ban thiet ya ka kali Datsun ready go bathamai ka bas kem bat bidor. Ki pai ba jong ka them ribhoi ki ba kentup naru ki samla ki rangba bar ki long keme haga khat nyu tarik unok pra arjar arpho kila pediang buram yo samla Anthony's im ubalong unong yakura mixed martial arts ubalawan ra ya ka nam ke buram ya ka jela Meghalaya da ka jingjob haga jing yakura haga lempong Matrix Fight Night kabalalong Dangshan ha Dubai. Yo samla Anthony's im rengkat bat u coach uba Kores Marwen la pediang buram nadu log Gopinath Bordoloi International Airport kabadan ha Guwahati terter ha bernihat tat hado ba unda poe yeng sa jong u hanong po. Yo ni orang yakura la pediang buram ru daki nongilam jong ka HNYF Northern Region daki sentio kiskot bat pun kupru daki jain rendia. Kumban syupen kan mau syaki pait ba usamla Anthony's im ubadang arpu sau snem karta yau balatip ru kumu outlaw boy ulami nakani ke jela Meghalaya ban lek chanong ba Dubai ban yakun persya daga ba penlim lendang yau karan lama ubadai nak jela Maharashtra ha kelempung yakun MMA Matrix Fight Night. Om tangga ria katip dari warfat kari katip dari Dubai pada Shillong pada state jungi dekat Meghalaya jungi lengba kecing Kristom kejungu dan nakal yang kejungi ni don ai ban ai yei henrei kejing Dubai kejing kitbok kedruyang nakal yang keseng semla donggit i balong ru batristom ubatrishit raham nak bentak keseng kamtam hakadong nong po jungi hakadong nong po propar yai keblei u nakal yang keseng semla donggit kum kadak kejing pediang sngubha support yang dia experience juga ketika fight long kendu guna international fighter dia mulai saya berkendak juga dengan masyarakat yang watching training camp ini kong credit dengan coach baik dengan kita basically fight saya ini tapi fully devoted yang angin kita ini kita ini balong dia for training camp dia wait kat juga prapo ar hadu ndru ngap dia the plus for fight PE baru ada juga di ngap dia wait like which pun sedikit kani kalong ke ba ni smoke kumen bangin expect ba habang elite fight sabar ginda pakhatkan ni kata ka ba pin le burom adu kan ya tama hoy ba pilale ron ni sukumen siya kalong ke ba sutana tega jikli jumpi kalong ba isno kumno halo ni fighter hot Anthony la day way kumala jukan mo he's the man behind ground on pound the last man standing behind me being Anthony. Many comes, many goes. Mungkin para kebun, para lekun, para lawan. Sin bapim ne, film poison nasional. Ini na une, hoi. Tang tamadang dum sipun ke ikai bawa train. Karena makan ni dari first step, second step. Marba ka fight iting panma bifi pai balas sing bapej hang ne po lembaga ni media. Ba ai outlaw boy mo. Ting di perkara kita bakal tu dari berfight minsel ya fight. Ladang le untuk ngimla apa sel fight. Ladang sel fight ngim long public demand muni question national ri ngim dei bang long outlaw bang puro mega ai just kadega public stand. So kenapa tak ting kepej. Kapor paswana fight ia mai ni ai tim bro. Ya grup ni dalam ada fight. Dan nothing personal about tintara kamban kana no so let's say by so bakla outlaw boy the outlaw team ring team burom ya ani kadi tanggap tangdangin sel ya fight sashi going ai kubli ya kaying kasem jong Tiger Shroff kimik pa jong Tiger Shroff bala ai kala tilti jingi ban coach Dubai kila pendiang ini no facilities na bangimi dayeng sa 5-7-star hotel punyang gabang kadi ka flight kamdon kanono jingduna tang ai kubli Daniel Isaac badai presiden nga Aima nang tao Alan Fernandez pagparo ka Aima team diba support lagi bagi lapoy hadu kanega thong but kermen ba
nang ni sekmat kita don pun suka gendi gedengdi tang first step nam ta Anthony bangi hamtrain pun susu bangin pois haga taga kedan penolong champion top of the top dan best of the best haga perti betul baka jelas ni kita hadin ba iba kores la sedang ban promote ni ka game bila sedang yuk buram sana ni kibok yang ya kini kesem jom ini ba ni oleh keseng cuma el dan ni kiu suprat bagi dengan nak kamera ban aku tu show ba dengan ra enam min on nomi kan dia naik bagi ada jelap ni ke bapa kalau ba ni don ni tak rang ele kiba seperti pengam dia kejelak ini. Ini keren, baru punya punya. Ini berusaha ini di masalah ini. Mereka nyimla pau punya pau gini tim di bawah kita beriyo di dalam tak ni. Bak bila tusuk asal ke basnong di belah. Ai mesin yang ikut semua. Kali ini dah tahun-tahun ada lagi isu yang sebagai ini, bak isu sebagai kaplay sejak mulai sampai bagus beri coach jangka gaul tahun ini bak itu angin dan langkah baju ini tim Malaysia ini dan kalian ini semua bak tempau itu sukan apa deh entah ni tempau itu sungguh yang boleh nombor orang tahu baula dan lang ringkat bagi aduh meski bagi like aduh entah si bagi lawan hancur besok yang san dan kalian dengan presiden keseluruhan IPL kita apa lo kita lain kita nak dapat ya musim dan Anthony baik jadi musim jadi salah Syah ya Anthony bandio atas mesin bandong Basnul bandong dengan sedin bandio atas sujud Sisa kalau ke kemen ke bakrau do kata-kata hamtam yang hilang berokok belum di mempunyai kam silong besar ne po kadong naru dilong kumi kur samla gi jumi apo ka silong kathau midap sya ka jingkemen ba uni kur samla gi long ra e ka burom long ru we ne ki aktif member jo sek samla po ka tutup dong dong di master sekretari bat ulong ru we ni nak samla ulong disiplin ba bat kani ka peni ya ka jing I ke jung u ulong sisau ba sutunat ban ni le kai ya kani ka mix martial art bat ulau longtang ulau longteng ubala job kaji pun kepala wan haki sistem kepala dep melayu ban ya pedeng burom ibu pol ban suwa bat kani kasin go mentah kalau long sya kaji terku go play ulau play lentat la play lat lenti uni ku samlau tu melayu ban rung aku wi pat kajeli ban koi sabar jom kari sapok Dubai bat haki tei ulau long job bat kajing job kajung u nangit bakal play ko wi pat ke bentah ka chapter kajing im kajung u baula ban yakun haki international level bat kung uwi na ki mempunyai kamsong kampau ka sunong po kwa uwi ka jing sneng ka bang kwa banya keren banya selok kini ki kur samlai ki joni ai ba kani ka mensim kan ne au ni kur samlau kan peti ya kasap ko ko ulong bersurit ko benang ya keliti bejerok kamar keliti ki jong ka jerok paninge ba keliti ya jong ulong sisau mu lenai jong ka sunong nongpo jong ka Riboy district jong ka Jelam Megalia jong ka North East si borok kowe namar kumbang ui bakapau deng ba ki pun ki jong ba warra e ko burom om tang ya ka state apo ka Jelam Megalia ka jong ka ya ka Shillong kalong kumjuru ya ka North East